court lehkha lem hmanga tun hnaya Lunglei District Jail atanga mi som paruk chhuah ti ran ni chungchanga amo phur tu ngai Jeremy Lalthangtura'n chu thu zofia turin Lunglei police ten an kolmeka Jeremy chuan mo phur tu ani ngei te inpom thu le a statement a thlak zin thu Lunglei police hotu te chuan zo en an shil lalming thanga sanate kai shwai HPCD le Mizoram Sarkari inremna anlo zia to angin HPCD te chuan April ni som thum ninga ni khan anral thuam te antunga hemi puala Mizoram Sarkari CTI se songa in khoma buat sai chu Chief Minister Pulal do ama chuan manpui MZP headquarters na thial chuan na thial khopui chunga hamdang omzongzong te ko khomin thiar puyan neya ILP an endik sakngal MBSC in HSSLC examination sangni somni paruk result ti chhuah Mizoram pumpui pass percentage chu zazela somriat pasari point paruk pasari ni in arts science le commerce subject ate tun hnai kumnga chhunga Lunglei district pass percentage sanber chumani Lunglei West bial to MLA putilal hlimpuya chuan a bial chhunga om Bungtlang West YMA Golden Jubilee manpuya khotlang mason na in racha chhuah zel theinan Koshan le YMA in Siriala akala jul thu asoi Government Jebona College chuan kumsang ni somni paruk somni pasari academic session atan BA le BCom admission ahong le ta July 10 an course an zirpa in skill course chatak tak tailoring beauty parlor management housewiring koita triple C le adangte college campus chunga ngei an zir theya club le sel shang youth adventure club leitlang dingdi cultural club history club music club baka NCC NSS le club shang tekal tlangin co-curricular activities chatak tak organized chin ani kan youth adventure club hi Mizoram chunga adventure club changtlung le active bertezingami ani a tin tun academic session tharatang hian kan music club tan musical equipment shang le jam room puat sai ani don bok zirtir to felle experience ni chatak tak noya zirlai te en kolchinan ni a kum engamoza chung chu top 10 na kan zirlai te an langzia ani kan zirtir to zinga za somruk pani chu PhD degree nei emo zirmek te aning nge a zirlai te ma khwanga in kan classroom tamjok chu smart classroom ni turin thuam thatme kani bok mason na lamkong zo idu chuan government Jebona College a hian admission ran tila academic lam thiam na ba ka practical experience thatak tak kan lo pem che la ro cha mi kania tun card chunga Chanchin langsar zualte court lehkha lem hmanga tun hnaya Lunglei District Jail atanga mi som paruk chhuah ti ran ni chungchanga amo phur tu ngai Jeremy Lalthangtura'n chu thu zofia turin Lunglei police ten an kolmeka jail atanga chhuah tir zinga manlet lo mi pathum an la om District Jail thu nei tu te chuan mi tu ti hriat lo ten court lehkha lem ni nge ya hriat hmanga District Jail thu nei tu te an bum na chu kumin kumtir lama tanga in chan ani thu le jail tang te chu voi khata chhuah tir ve kan ni lo ba ka akha tokin amalte te chhuah kan ni thu zawen an shila court lehkha chu alemani nge ni lo an hriat lo awang le rin helna an nei lo awanga jail tang te chu chhuah tir thin an ni thu suin tun kha April ni som panga a jail tang pahnih chhuah tir na tur lehkha an dong le a hei court lama produce tur ni in district court Lunglei chuan lehkha chu an ma ni ti chhuah ani lo thu an soita ka wangin rin helna alo om chan ti district jail thu nei tu te chuan an soya ama jail tang an lo chhuah tir to na te po lehkha lemani thei ti rin helna a om ta ka wangin district court thu nei tu te chuan April ni somni pasari khan Lunglei police station a FIR an thelu thu zo en an shil bok FIR bo zui hian Lunglei police te chuan chaktakin ma an la a he thil theng chungchanga amo phur tu nia hriat Jeremy Lalthangtura'n chu court rem ti na angin nimin khan thu zofia turin district jail atangin Lunglei police station a an la a darkar somsari pahni chung kol phalna an nei thu le hemi chunga thu an zofia hnuwa mei nili thochan ni hian district court lama an kalpui don thu Lunglei police te chuan suin Jeremy Lalthangtura'n chuan court lehkha lem hmanga jail tang chhuah tir an ni chungchanga ama ti nge ya ni ti apom thu asoya heti rual hian a statement a thlak zing hle ti Lunglei police te chuan an soibok
HPCD Lunglei District Faction le Mizoram Sarkarin inremna anlo zia to angin HPCD te chuan April ni som thum ninga ni khan anral thuam ten tunga hemi puala Mizoram Sarkarin Central Training Institute Parade Ground se songa in khoma buat sai chu Chief Minister Pulal du oma chuan man pui thu soin Chief Minister chuan Mizoram ralmuan thuan soya pianga anril rusira lo lang thin chu HPCD te anni thu soya tuna chuan thinlungdam takin Mizoram chu state ralmuang takani thu chuang taka an soi thei to don thu soin Mizo namjinga tuma Mizo nambi kan omlo thu le an zawain Mizo an ni thu soya Mizo ni na an lung oi tlana an in pum khat chuan an ding chuak zok don ti suin in pum khat na kong zo turin mitin te som Pulal mingthang sanate po in thu suin kalphung thar mi pui sarkara lenga an shat thu soya Chief Minister Pulal du oma po in an harsat nate a thiam nia an ngai thu suin Unity Bridge mindo sakha lati a mauchar kong siam sakan ni thu le an bial mason na tura malak na dangte an hu thu suin hetiang ania wanga sarkar ne na indoor ta an ni thu soibok Homecoming and laying ceremony hian Home Minister Puke Sabdangale Pulal Biakzama Speaker te po in thun soya Pulal Muan Puya Punte MLA Advisor to CM chuan lom thu suin in kho makharani kumsang khazakwa somriat paruga peace accord ja ni khan mar namten anbe sei aphak lova ngayin HPC andina kumsang khazakwa somkwa palia Mizoram Sarkar nen inremna jakin Sinlung Hills Development Council adinga he inremna adam thailo michen khatin HPCD din lein chuta an shwai tu masaber chu lalming thanga sanate hiani HPCD puh lalsang berafaction lamchu sarkarin kumsang ni som pariat April tha inremna ane puya vuina inremna ane puile tak pulal mingthanga sanate faction hi kumsang ni som ni palia changkhan inbiak na ne puile in Jubilee inbiak na ne ani nuwa inremna jia kaloni ta ani heti hian Mizorama nambil helpol anom to lo ni sia tani Mizo Zirlai Pol Headquarters na thial chuan tukin khan na thial bazar venga an pisa na thial ko pui chunga vai omzongzong te ko khomin vai chiar puyen nei thu chuan siama MZP Headquarters na thial chuan an thurel bo zuin na thial khopui chunga namdang omzongzong te chiar puyan nei thu le namdang mi za panga te chu chin chia an ni thu suin chiar puyan nei rual hian inner line permit an endik ngal thon suya ILP nei nge tur le dan ang taka na thok tur te mizo te ne na chata ka tho ho na nei tur le midang te ta na noksaka omlo turin an cha ani na thial MZP chuan tun hnaya mizo mei che chunga moi lo taka namdang chet dan an sha thu le thalawan ti thu suin mizo mei chia te laka MZP chu a thik thu a chezel don ti tukina an ko khom namdang te an shil buka hetiang thil hi an shele ni chuan na taka action an lak don thu suin na thial MZP chuan namdang sponsor tu te chu dan dik takin an thokem ti le an ILP validity ngai poimo zwal turin an cha bokani MBSC chuan April ni somni pakwani lai ni khan higher secondary school living certificate examination sangni somni paruk result ati chhuaka Mizoram pumpui pass percentage chu zazela somriat pasari point paruk pasari ni in tun chum hi arts science le commerce subject ate tun hnai kumnga chunga Lunglei district pass percentage sanber chumani MBSC in HSSLC result ati chhuah hian Mizoram pumpuya zirlai singkhat sangni zahni somli pathum 10 exam methonin zirlai sang singkhat zasari somthum pali an pasa pass percentage chu zazela somriat pasari point paruk pasari ni in compartmental exam na chance nei zirlai za sompanga an ombaka fail sangkhat zathum somkwale pali an oma Lunglei district a po arts science le commerce ate result hi chathokatin tun chuma MBSC in result ati chhuah hi tun hnai kumnga chunga Lunglei district pass percentage sanber chumani MBSC in HSSLC exam result ati chhuah hian arts subject B ka Lunglei district atangin zirlai zasari somsarin exam an machona zirlai zaruk somriat panhi passin pass percentage chu zazela somriat pariat point panga pasari ni a science subject a zirlai za somkwa pahni in exam machonin zirlai za somsari pahni an pasa pass percentage chu zazela somriat pakwa point panga pariat ni in commerce subject a zirlai za pakwa in exam an machona zirlai somkwa pali passin pass percentage chu zazela somriat paruk point pahni pali ni a arts subject a hian Lunglei district chu Mizoram district som pakhat zinga pangana ni in science subject a pali na le commerce subject a pasari na ani tun chuma MBSC in HSSLC result ati chhuah hi tun hnai kumnga chunga Lunglei district pass percentage
chat ber chum ni in kumsang ni som ni pahni le anulama tun chum hi subject pathum arts science le commerce ate pass percentage san ber chumani a arts subject a hian kumsang ni som ni pahnia Lunglei district pass percentage chu zazela somriat panga point palibial ni in hei hi athiam zonga kalchun zom zelin kumsang ni somni pathuma zazela somsari pakwa point paruk bial kumsang ni somni palia zazela somriat point pariat pasari le kumsang ni somni panga zazela somriat pakhat point pasari bial ani science subject a po kumin hi kumsang ni somni pahni nulama Lunglei district pass percentage sanber chumani a kumsang ni somni pahni khan zazela somsari pakhat point pakwa pariat pasin kumsang ni somni pathuma zazela somnga pariat point bial pakwa kumsang ni somni palia zazela somruk pakwa point pasari pathum le kumsang ni somni panga zazela pasari somsari paruk point pakwa parukan pasa commerce subject a po kumsang ni somni pahni nulama kumina Lunglei district pass percentage hi asang fal hlea kumsang ni somni paruk khan zazela somnga pasari point paruk pakhat ni in kumsang ni somni pathuma zazela somsari panga point pahni pakhat kumsang ni somni palia zazela somli pasari point pakwa panga le kumsang ni somni panga zazela somli panga point pathum panga anibok Lunglei West bial to MLA putilal hlimpuya chuan mei ni inrin ni khan abial chhunga ombungtlang West YMA Golden Jubilee manpuya khotlang mason na in ra cha chhuazel theinan Chanchin le YMA in Syria akala chul thuwa soi putilal hlimpuya chuan abial chhung bungtlang West YMA branch in Golden Jubilee an thleng thei chu lomomati thu suin pathian mal som na liaw liawani thu soya YMA chu mizo namtan lungphum poimo namnun phung wongtu le chalai te kalkhom narun ani thu suin kumsom thum chuang an kong thathei reng lo siam that ani chhota chu bungtlang West larna ani thu suya khotlang mason na in ra cha chhuazel theinan Chanchin le YMA chu in Syria akala chul thu suin Lunglei West bial to MLA chuan Golden Jubilee chu zonun zemoi vonnun zel na tura in thiam tharna ni se adu thu suya ruihlo zuar omlo na khotlang an ni na chom nungzel tu ni turin kalkhom te sombok Bungtlang West YMA branch kumsang khazakwa somsari paruk mei ni hnia din ani a tundin hmuna member za som pahni omin life member pathum an neya voina Golden Jubilee puale in khom buat sai hi Bungtlang West community hall a nei ni in hun man puitu bial to MLA putilal hlimpuya chuan Golden Jubilee souvenir tlangzar ba ka Jubilee lompuinan poisafai keyboard chatak le volleyball pahni a hlan ani putilal hlimpuya hi ZPM Southern Headquarters how to tebaka pukelal rin oma LMC Vice Chairman ni na choi omani Joint MHEP lungsen chuan an thurel bo zuin April ni somhni pakwa ni lai ni khan NHIDC lin National Highway 302 kong an siam meka lungsen bypass road an hatho thalo lai te an enfia Join MHEP lungsen bypass road an enna hian retaining wall chen khat chu a chle tian soya furthlen ma ro voi ni khat asurawanga a chela ya omngal mai chu poyan ki thule lungsen khotlang thamlo na le za lo na an ngai thu an soi Join MHEP lungsen chuan hetiang ani chuan kumin fur chhungin lungsen bypass road mai ba ka National Highway 302 retaining wall chia tam tak a oman rin thuan soya National Highway 302 kong siam meka hian man rocha manani lo ba ka NHIDC lampo in anvil thatok lo ni an shiat thu suin lungsen bypass road ta tun hnai loka siam zo retaining wall mun khatami meter somnga vela thui chu tun hnai ro tlem te surawangin a chim veka retaining wall siam zo to chen khat po chim mai thei tur khi omnual ti join MHEP lungsen shwai tu te chuan an soibok Lungsen bypass road an enfia na hian MHEP shwai tu te hi na thok tu BRN Infrastructure Private Limited lamin an choi oma na tho din mun an en ho nuwa join MHEP lungsen chuan emergency meeting nei ngalin kongsiam mek chu tha lova vilni se an ti a thunei tu sang jok te nen po meeting nei tur mala kan tum bokani LMC Executive Councillor Puzarin sang Mar chuan ZPM in LMC a sarkar na siama wangin property tax khon phalna chu MNF kai shwai sarkarin thlakot chhunga timu hil ni na soya chumikal zel chuan ULB grant a hong wangin cheng noi sang khan zariat aleps ni na soibok
ZPM Southern Headquarters Lunglei chuan April ni somni pasari thochan ni khan political session hunan hmanga puzaurin sang mar LMC Executive Councillor chuan thu soin LMC in kumthum mela mu me ka thei to pa na an tho ve reng thu le sarkar kum khatna MNF sarkar hnuaya an luawangin duanga hmala ka har sat thu soya lunglei khopui chu municipal lu don ta ka wangle textbook khonangai don ti an shiat lo ka wangin kum khat exemption pe kan ni thu soin chu chu man mo takin sarkara thon phei ni ma se ZPM in LMC a sarkar na asiam ta ka wang khan property tax khon phalna chu thlakot chung anti mu hil top ni ina soya chumi kalzel chuan kumsang ni somni pali somni panga le sangni somni panga somni paruk I will be grand angonga wangin chengnoi sangkhat zariat a lep stak thu asoi Puzaurin sanga chuan ZPM in state a sarkar na an chanve ma kha chuan fan akal theilo ba ka thoktu te hlo tur ngor an dong ni ina soya state a ZPM in a sarkar hnuwa AMC a grand in 8 emo salary andil emo an pek lo a a shat lo thu soin LMC in engma changlo po ni se MNF sarkar khan poiti na engma an nei lo ni soin hetiang ani awang hian development sum chengnoi sangkhat zariat chu lunglei khopuin adon lo pha ni ina soi Puzaurin sanga chuan sum lep store ang chi le sarkar na a in an lo awanga sum in pek du lo ang chi te chu ZPM sarkara chuan a to lo ni suin engkim hun taka thil akal to awangin lunglei mi puite tan development a zel to abe sei thu soya tun ma khan engkim hun taka kalin property tax po hun taka khon thei turin siam ni se khang sum te kha alep stone mi lo ni ina soibok PhD Lunglei Swachh Bharat Mission Gramin Hnuaya chhungko bil inthiarna singni sangruk zaruk somriat sakzo to ni in wantlang bolhlo paina zaruk paruk tui chepa ina janga pasari le wantlang inthiarna somthum pathum sakzo to ani Lunglei District Water and Sanitation Mission chu Lunglei Additional DC Piro chuang kimi khenglot kai shwain April ni somthum ni ngani khan Lunglei DC Conference Hall an thukhoma PhD Lunglei Subdivisional Officer PNT Jervis chuan thungai tua tur soizawin PhD Lunglei Swachh Bharat Mission Gramin District Coordinator PF Lalrin Dikitsuan SBMG Hnuaya Lunglei District Malak na shang report a PA SBMG 2.0 Hnuaya ODF Plus Model Village Kalpui Tura khoshang din hun endik dan turte finally thiang hlimna konga mason na turle bolhlo song bolle the thang konga malak na tur shang te soi ho ani Lunglei District Water and Sanitation Mission thutko matarlan ani danin Lunglei District chunga SBMG malakna hnuaya khom zong khosom kwa pakwa chu kumsang ni som pakwa khan open defecation free village ha puan vek ni in kumsang ni som ni pathum khan ODF plus sa puan an ni vek to ba ka SBMG phase 1 le phase 2 hnuaya Lunglei District chunga chungko bil inthiarna singni sangruk zaruk somriat sakzo to ni in wantlang bolhlo paina zaruk paruk le tui chepaina zanga pasari sakzo to ni a wantlang inthiarna somthum pathum sakzo to ani bok Christian Hospital Serkona Pathology le Microbiology Laboratory te chu me ni khat zirtop ni khan Reverend Vanal Mon Kima BCM AGS Service chuan honga pathian hne na ahlan CHS Pathology Laboratory hian biopsy FNSC pap smear te ati theito dona biopsy ti na hi chimbiala masaber turani microbiology hian thisen zunle taksa atui hnang chi shang culture le sensitivity ti na le natna shikdang exam na te dona heng laboratory bot saina tan hian khol chi shang le yangai wangin BCM machangin chengnoi somnga sanction ani Lunglei District Huam Chunga Luidung Hum Halcha YMA Vanva Group YMA Hlumte Branch le YMA Haurang Branch te ne na vo in khan poisa fai cheng sanga le thuziak hlan ani April ni somthum ni ngani khan Mizoram District Transformation Program District Catalytic Fund Hnuaya Lunglei District Fisheries Development Office Hwai Hotin Government Jebuana College Multipurpose Hall Luidung Hum Halpoi Mozia Inzirtirna Riverine Conservation Awareness Campaign Wat Sayania Lunglei RD Block Huam Chunga YMA Branch shang shwai tu te Village Council le Local Council Member te District Riverine Conservation Board Member te Government Jebuana College Zirtir tu te le Zirlai te le 7-day Adventist School Zirlai te antela Fisheries Secretary Engineer Lalthangtura'n chuan khwalian ni hun man puin Lunglei Election Officer Pilal Shwai Tuang chu khwal za omani
Lunglei District Fisheries Development Officer Pi Christina Lalthangtura'n hun kai shwayin Lunglei District Huam chunga luidung hum halcha YMA Group le branch choimoina hun manni in luidung hum halcha thlan YMA Vanva Group YMA Hlumte branch le YMA Hawrang branch te hena poisa fai cheng sanga le thujia klan cheu ania YMA sub headquarters Lunglei Secretary Pusilarin dikale Fisheries Inspector Pulal Siam Lianaten thuan soibok HSLC examination sangni somni paruka pakhatna Rachel biak chapari St Joseph Higher Secondary School chu meini khat zirtopni khan East Lungdar Village Council all NGO le all political party ten Thangbura Hall East Lungdara an choimoi choimoi in khoma hian Rachel pa salai chan ukchuan thusuin Rachel hian vuin thlenga mobile phone ala nei lo thusoya phone an nei tir lo ba ka thuam hno lama le homsoma an duat ngai lo thusuin phone nei lovin tun thlengin a oma chu chu a hlotlin na chan ber pakhata an ngai thusuin hun ol kan nei tir ngai lo wati St Joseph Higher Secondary School Principal Silal Tansang appoint thu soyin rammason na le intodel na ata na changkai ber chu education ani thu soya vuin thlengin hei hi mizote ta na poimo ber alani thu soyin rim taka lehkha kan zir hi alanga yani ati a chumi tur chuan theitop tak mewa an zira All India le Central Service a atam thei ang ber mizo inja tlin angai thu soi HSLC examination sangni somni paruka pakhatna Rachel biak chapari hi class 9 na zirma zonga East Lungdara le khazirania class 9 na changa St Joseph Higher Secondary School culture ni in vuina ama choimoina hun hi East Lungdar VCP vanlal lu changte chuana kai shwai ani Court le khalem hmanga tun hnaya Lunglei District Jail atanga mi som paruk chhuah ti ran ni chungchanga amo phur tu ngai Jeremy Lalthangtura'n chu thuzo fia turin Lunglei Police ten an kolmeka Jeremy chuan mo phur tu ani ngei te impom thu le a statement a thlak zin thu Lunglei Police ho tu te chuan zo en an shil lalming thanga sanate kai shwai HPCD le Mizoram Sarkari inremna anlo zia to angin HPCD te chuan April ni som thum ni nga ni khan anral thuamte antunga hemi puala Mizoram Sarkari CTI se songa in khoma buat sai chu Chief Minister Pulal do ma chuan manpui MZP headquarters na thial chuan na thial khopui chunga hamdang omsongzong te ko khomin thiar puyan neya ILP an endik sakngal MBSC in HSSLC examination sangni somni paruk result ati chhuah Mizoram pumpui pass percentage chu zazela somriat pasari point paruk pasari ni in arts science le commerce subject ate tun hnai kumnga chhunga Lunglei district pass percentage sanber chumani Lunglei West bial to MLA putilal hlimpuya chuan abial chunga Bungtlang West YMA Golden Jubilee manpuya khotlang mason in racha chhuah zel theinan Koshan le YMA in Siriala akala jul thu asoi Khatizong kha Chanchin langsar zual kan ti chhuah theite chuani